control of the country's second city, Aleppo. Jackson Semahoro niko nitwa. Reka twubura amaso tuyerekeze mu misozi ya Damascus kwa Bashar al-Assad, umugabo kuri ubu ngubu utorohewe n'ibihe nyuma yuko inyeshyamba zimuteye atiteguye, maze abasirikare be mu mujyi wa Aleppo bakayabangira ingata. Aba n'abarwanyi bagize ihuriro ry'inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwa Syria. Kuri ubu banahise bigarurira byako kanya ibice byinshi by'umujyi wa kabiri munini cyane muri icyo gihugu, uyu nguyu wa Aleppo. Ni igitero cyabaye by'umwihariko mu gitondo cyo ku itariki ya 30 Ugushyingo 2024 cyaje kuvamo intambara yongeye kubura muri aka gace kuva muri 2016 ubwo leta ya Syria yisubizaga uwo mujyi. Amashusho yakwiragiye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza izi nyeshyamba zigaruriye ibice byinshi bya Aleppo mu gihe ingabo za leta zo zahungaga kibuno mpamaguru, aho bivuga ko rero zagiye kwisuganya ngo zigaruke guhangana n'izi nyeshyamba noneho ngo zifite imbaraga zirenze na mbere. Ikinyamakuru CNN cyanditse ko izi nyeshyamba kuri ubu zamaze gufata mu maboko igice kimwe cy'umujyi kitari mu maboko y'izi nyeshyamba, na gace k'uburasirazuba bw'umujyi kakiri mu maboko y'ingabo za leta zifatanyije n'abarwanyi bakomoka muri Iran. Izi nyeshyamba rero zategetse abaturage kuguma mu ngo zabo mu gihe kandi cy'amasaha 28 mu rwego rwo kubasha kubarinda ndetse no gucunga ibyabo no kutagira ibyangirika. Uburusiya rero busanzwe ari inshuti magara ya Bashar al-Assad, perezida wa Syria, nabo bwifatanyije n'iki gihugu mu kugaba ibitero by'indege, aho habarurwa ko ingabo z'iki gihugu ndavuga icy'Uburusiya zimaze kugaba ibitero birenga 10 kuri izi nyeshyamba kuva ku munsi wo kwa gatatu w'icyumweru gishize, ubwo iri huriro ry'inyeshyamba ryatangazwaga ko ritangije intambara. Ibyo bitero rero byagabwe mu mujyi wa Aleppo mu wundi byegeranye wa Idiba, ariko kandi ntibyabashije gutsinsura izi nyeshyamba cyangwa se guhindura ikintu kinini kuri uru rugamba rwahinanye. Aba barwanyi b'inyeshyamba bafashe Aleppo bari mu bagize ihuriro n'ubundi ryise Military Operation Command ryitangaje ku mugaragaro ku munsi wa gatatu w'iki cyumweru. Syria rero ikaba yarinjiye mu ntambara by'umwihariko muri 2011 ubwo inyeshyamba zidashyigikiye ubutegetsi bwa perezida Bashar al-Assad umaze imyaka 24 ayobora iki gihugu zatangiraga kugaba ibitero ku ngabo ze. Nyuma gato igisirikare kirwanira mu kirere mu ngabo z'Uburusiya nibwo cyese gitangira n'ubundi gusuka ibisasu biremereye mu birindiro by'aba barwanyi, cyane cyane mu gice bafashe cyitwa Aleppo. Uburusiya rero bwiyemeje n'ubundi gutabara Syria iyoborwa na Bashar al-Assad, umwe mu bayobozi bakomeye mu gace Syria iherereyemo. Uyu rero yigeze guhangana n'abari abarwanyi bafashijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yashakaga n'ubundi ko hatagira abarwanyi bari Qaida bahabwa rugari muri Syria. Hari nyuma y'igikorwa cyo kwamagana abayobozi bamwe na bamwe bo mu bihugu by'Abarabu, ibyatumye benshi begura, abandi nabo baje kwicwa atari bake, kandi n'inkubiri yiswe Arab Spring. Hari kuri manda ya kabiri ya Obama, ariko kandi ikibazo gikomereza no muri manda ya mbere ya Donald Trump. Uburusiya rero bwaje gutabara Bashar al-Assad, ibyo byaje kurangira ingabo z'abanyamerika zitashe iwabo mu cyo bamwe bafashe nko gutsindwa. Iyi ntambara yongeye kwaduka muri iki gice muri iyi minsi niyo ya mbere wavuga ikomeye Syria ibonye mu myaka myinshi ishize. Iri kwibasira cyane cyane ibice bya Aleppo, ariko kandi idasiza hitwa Idiba ndetse we na Hama. Perezida wa Syria Bashar al-Assad nawe yarahiye arirenga, avuga ko agomba kwivuna uyu mwanzi wamuteye. Kuva rero imirwano yatangira, abantu barenga 370 nibo bamaze guhitanwa nayo, muri bo 20 n'abasivile nk'uko BBC nayo ibyemeza. Itangazamakuru ryo mu Burayi rikavuga ko bari abarwanyi bakomeje kwinjira mu bice byinshi cyane bya Syria baciye mu majyepfo. Uyu mutwe uri kurwana wayogoje Syria kuri ubu ngubu wahanganye na Bashar al-Assad n'uwitwa Hayat Tahrir al-Sham cyangwa se HTS, ukaba kandi ufashwa by'umwihariko n'igihugu cya Turukiya kwa Recep Tayyip Erdogan. Bikavuga ko rero nta gushidikanya Amerika ndetse na Israel ari byo biri inyuma y'uyu mutwe ushaka kubirindura perezida Bashar al-Assad. Byo ubundi bimeze bite? Reka noneho uyu munsi twijyanire muri Syria, aho ingabo za leta zahunze zikavuga ko atari uguhunga, ahubwo ngo basubiye inyuma ku bushake ho gato kugira ngo babone neza uko bakubita ibyihebe bafite imbaraga nyinshi cyane, na cyane ko Vladimir Putin w'Uburusiya ari bubashigikiye iki gihugu muri iyi ntambara kuri ubu ngubu. None
uratwumvira he? Nagwaye ikaze. Abana ibihumbi 385 nibo bavuka buri munsi, ubwo umwaka ujya kurangira havutse abana miliyoni 140. Muri aba bose nta wawe urimo, atari uko utabishaka, ahubwo ku mpamvu zitandukanye nawe utikururiye, kandi guheka nawe byakubera. Gusa nkufitiye inkuru nziza, nawe ubu wakwiyongera kuri benshi bari barabuze urubyaro, ariko ubu bikaba byarakunze babikesha ubuvuzi bakuye mu kigo Ireme ry'Ibimera, ahari Furaha ya Familia ifasha abagize ibibazo byo kubura urubyaro kuva ku mezi 6 kugera ku myaka 15 biturutse ku mpamvu zitandukanye muganga banza kumenya. Ku bagabo bagira ingorane mu mabanga y'abashakanye, kugira intanganye kandi zibihuha zacitse amazi, ariko kandi ibibazo bya infection ku bagabo n'abagore byose biravugwa kandi neza. Ibyerekeye imihango byose birakira, ngaho utandukana n'ibibazo by'umugongo udakira, kuribwa mu kiziba cy'inda n'ibindi. Sezera ibibazo by'inzoka ya amibe yageze ku cyiciro cya 3 igutera kurwara hemorrhoid, yewe n'izindi nzoka zose zo mu nda. Kureka ibiyobyabwenge byarananiranye, humura turagufasha kureka ibyakubase byose mu gihe gito, biba inzoga cyangwa itabi ry'ubwoko bwose. Uraduhamagara cyangwa utwandikire kuri 078 40 36 17 cyangwa 078 76 044 2. Uretse ko wanadusanga kuri 072 70 36 174. Twitwa Akarabo TV, Musaga Buterere Nyakabiga Gitanga Gisozi ndetse we na Kinihira, Rwankuba Maranyundo, Butamwa Ngenda na Kiziguro, Bururi Cankuzo na Rugombo hakurya y'ishyamba ry'Ikibira. Muratwumva neza. Umugaragu wanyu Jackson Semahoro ndacyafite akazi ko kukubwira iby'amatwi y'abatigeze yumva na rimwe, mu buryo bwatunguranye cyane ku muvuduko utari witezwe habe na gato. Ihuriro ry'inyeshyamba ziturutse mu majyaruguru ya Syria ryatangije intambara karundura ku ngabo za Syria zafatiranywe zirangaye, bituma zihunga zitanarwanye. Bityo rero izi nyeshyamba zahise zigarura umujyi wa Aleppo wa kabiri cyane munini mu gihugu, zinafungura imfungwa ndetse yewe zinafata ibigo bya gisirikare n'ububiko bw'intwaro nyinshi. Iri huriro ry'inyeshyamba nakubwira ko ririmo imitwe itandukanye, ariko kandi ukomeye muri Syria yose nuzwi nka Tahrir al-Sham HTS, bikavuga ko rero wahoze ufitanye imikoranire ya hafi na Al-Qaeda, uretse ko n'imitwe yombi yaje gushwana igahagarika imikoranire. Harimo kandi n'inyeshyamba bivugwa ko zikigikiwe n'igihugu cya Turukiya, nyinshi zikaba zaranahakoreye imyitozo kuva mu myaka 5 ishize. Intambara yari imaze isa n'icecetse. Amakuru akavuga ko ubwo izi nyeshyamba zatangiraga igitero, ingabo za Syria zasubiye inyuma zigahunga, ku buryo rero izi nyeshyamba zese zigarura umujyi wa Aleppo bitagoranye, nta mirwano ikarishye ibayeho. Abaturage benshi rero bagaragaje akanyamuneza, birumvikana birera mu muhanda bavuza amahoni bishimira ko uyu mujyi uvuye mu maboko ya leta. Ibyo bikwereka uburyo barambiweho Perezida Bashar al-Assad. Nyuma gato rero izi nyeshyamba zahise zigana kuri gereza ikomeye muri uyu mujyi, maze zifungura imfungwa zose zari zirimo, aho benshi bavugaga ko bamaze imyaka myinshi cyane bafunzwe ariko kandi bataraburana. Abandi bakagaragaza ko bafunzwe mu buryo budakwiriye butajyanye n'amategeko. Izi nyeshyamba kandi zanafashe ibigo bya gisirikare byari biri muri uyu mujyi ndetse yewe n'ububiko bw'intwaro nyinshi cyane, byose bikazakomeza n'ubundi kubafasha guhangana na leta ya Syria iyobowe na Bashar al-Assad. Nubwo ubuyobozi bwa Syria bwaje gucacarika abaturage buvuga ko ibintu bimeze neza ndetse rwose ari akantu gato bagomba guhangana n'izi nyeshyamba bakazikubita mpaka zisubiye inyuma. Hari amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga yerekana intwaro ziremereye n'ingabo nyinshi cyane zerekeza mu bice by'amajyaruguru ya Syria, bigakekwa ko zari zigiye guhangana n'izi nyeshyamba n'ubundi zije ku rugamba. Ku rundi ruhande rero Uburusiya ari nabwo mufatanyabikorwa wa mbere wa Perezida Bashar al-Assad bwatangaje ko bwiteze ko ibintu biri busubire mu buryo mu gihe gito cyane, ndetse rwose amakuru akavuga ko bwanagerageje gukoresha indege mu kurasa ku nyeshyamba, ariko kandi bikarangira ibi bitero bidahinduye ibintu ku rugamba. Mbere yuko rero izi nyeshyamba zifata uyu mujyi wa Aleppo, zabanje gufata umujyi wa Dirba, ari naho kandi zasanze indege z'intambara karundura z'Uburusiya zikabarasaho urufaya rw'ibisasu, ariko kandi izi nyeshyamba zikanga gusubira inyuma. Amakuru akavuga ko Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uri no kubyina avamo yatunguwe n'ubushobozi bukomeye bw'izi nyeshyamba, nubwo uruhare rwa Amerika rutagaragajwe mu buryo butomoye. Ku rundi ruhande rero izi nyeshyamba zigambye iki gitero mu gihe Perezida Bashar al-Assad ari mu Burusiya, aho n'ubundi yagombaga kubonana na Perezida Vladimirovich Putin, inshuti ye magara. Izi nyeshyamba rero zafunze ikibuga cy'indege ndetse abantu barenga 30 bamaze kugwa muri iyi mirwano yamaze
hamaze igihe gito. Benshi rero mu bakurikiranira hafi ikibazo cya Syria bemeza ko iki cyari igihe cyiza cyane cyo kongera kubyutsa umugambi wo gukuraho uyu perezida Bashar al-Assad. Impamvu nuko ngo muri iyi minsi ngo nta maboko afite kuko nta ngabo zihambaye zisigaye mu gihugu. Gusa ku rundi ruhande ibi binagamije gufasha izindi ntambara ziri kubera ahandi hatandukanye kandi nazo zikomeye, haba by'umwihariko mu gihugu cya Ukraine. Aha rero niho Leta Zunze Ubumwe za Amerika iziramo nanone. Muri iyi minsi ya nyuma y'ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden yashize imbaraga nyinshi cyane mu gutera inkunga Ukraine ku rugamba, aho n'ubundi yanayemereye kurasa imbere mu Burusiya ikoresheje intwaro za Amerika ziremereye. Kimwe rero mu byo yifuza gikomeye nuko ingabo z'Uburusiya zifatanyije n'iza Korea ya Ruguru zitakwigera zisubiza agace ka Kursk ku Burusiya, ariko kandi kagenzurwa n'ingabo za Ukraine magingo aya ngaya. Impamvu ni ukugira ngo umunsi impande zombi zagiye mu biganiro, ibyitezwe ku ngoma ya Donald Trump wamaze guca amarenga ko atazakomeza gutera inkunga Ukraine nibura Ukraine izabe ifite ikivugiraho, bityo izagire n'icyo ikura mu biganiro by'amahoro, wenda yemere gusubiza Kursk ari uko nayo isubijwe ibindi bice yambuwe bitandukanye. Icyakora cyo Uburusiya nabwo burifuza kwigarurira aka gace mu gihe gito cyane gishoboka, ndetse bwanateguye ingabo zirenga 50,000 zizahagaba ibitero simusiga mu minsi mike cyane iri imbere. Gusa nubwo Uburusiya buhanganye n'ibiri kubera muri Ukraine cyane, ku rundi ruhande ntibwifuza gutakaza igihugu nka Syria kubera impamvu zigera kuri 3 nazo ugiye kukubwira. Iya mbere nuko kugeza ubu ngubu Uburusiya bwamaze kwitangaho byinshi cyane, kandi inyungu zabwo zose zikaba zishingiye kuri Perezida Bashar al-Assad. Kumureka rero akava ku butegetsi bivuze ko inyungu zose Uburusiya bugamije muri Syria, aho bufite ibiniro bya gisirikare, zishobora n'ubundi kuyoyoka. Iyo ni impamvu ya kabiri. Ku rundi ruhande ariko Syria indorerwamo Uburusiya bukoresha n'indorerwamo Uburusiya bukoresha bwereka abandi bayobozi impamvu bakwiriye kubwumvira, kuko bufite ubushobozi bwinshi kandi buhambaye bwo kubarinda aho rukomeye, kabone nubwo ibihugu bikomeye nka Amerika byaba bibarwanya. Ibi rero bireba cyane cyane abayobozi barimo abo mu bihugu bya Afurika baherutse guca umubano w'ibihugu by'Uburayi, ubundi bakajya ku ruhande rw'Uburusiya. Uburyo iki gihugu cyarinze Perezida Bashar al-Assad utagira ingabo ni ikimenyetso cy'uburyo cyanarinda n'undi muyobozi wakizera, ibituma benshi mu bayobozi bashobora kwemera n'ubundi imikoranire n'Uburusiya mu buryo bworoshye. Bityo rero gutakaza Perezida Bashar al-Assad byaba ari igisebo gikomeye ku Burusiya, bikaba kandi bishobora no gutuma abandi babutera icyizere. Impamvu ya gatatu rero nakubwira ko ijyanye n'urugamba muri Ukraine. Maginga ya rero Uburusiya ntiburi gufata ibice binini cyane nk'uko byahoze mu bihe byashize, ndetse we igitutu gikomeje kwiyongera imbere mu gihugu. Kumva ko rero Uburusiya bwatsinzwe muri Syria, ahantu bumaze igihe kandi bwarubatse ibikorwa remezo bifatika, bishobora guca intege abasirikare muri Ukraine yewe n'abaturage. Ibi nabyo bikaba bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane zitari nziza kuri Perezida Vladimir Putin. Rero uyu mugabo ntashaka gutsindwa. Niba rero Uburusiya butakwitega kubona inkunga y'abarwanyi ba Hezbollah, uretse ko nabyo bishoboka cyane ko Uburusiya bukorana bya hafi n'igihugu cya Iran igenzura uyu mutwe, bivuze ko rero bishoboka ko bwabaga